Ngikhuluma ngo-key 2 hayi level 2 key 2 key 2 wonke umuntu ofuna ukuphakama kodwa uyabandlulula ngegender akhethi age kodwa igender yakhetha. Ukey 2 abantu besilisa amadoda abantu bangabo baba. Ukey 2 lo wenza njani? Uyisithwalo yesekufihle lokho. Ukey 2 lo wenza njani? Uzothola wena into efana nebracelet kodwa yenziwe ngesikhumba esilwane esithile engeke ngisisho ukuthi silwane sine. Le nto leyo uyithola uboya ucela uyifake la ku side sakho soka left uyifaka ukuthi ihlangane nensila yakho ngeza ngayo yenza yonke into ngayo. Emva kwalokho emva kweviki uyayitshala. Uma uyitshala uzomila isihlahla lapha ya. Leso sihlahla leso siukey 2. Wenza na wena uba nendwanga emnyama efana nehandkerchief uyahamba nayo yonke into la hamba khona. Mafaka isuit lakho noma ufaka ibhuku lakho ayisali le ndwanga leya. Uactivate kanjani ukey 2? Masositshalile isihlahla uthola umuntu oyitshitshi intombazane eyitshitshi ulala nayo uziqinise sokuthi uyitshitshi ungathula umuntu othi uyitshitshi kana lona itshitshi yenza sure ukuthi uyitshitshi ulale naye bese usule insila lezo ephuma lapha ya okuyigazi nensila yonke ngalandwa ngakhe emnyama. Landwa ngakhe emnyama leyo uhlala mbona ngaso ngesikhathi kuyothi wena ebusuku mangabe kune request noma kunento efisa ukuyibona iyenzeka uthathe landwa ngakhe emnyama umboze leli bhulumu lakho olitshale la bracelet lephuma kuwe bese ke manje uyakhuluma ngqono ukhuluma lesahlahla lesiya sibe seshintsha imbala ke kodwa ngaphansi kwalendwa ngemnyama ukhulu lokho ufisa ukubona wona kwenzeka. Isizathu sokuthi utshale nokuthi umbatha ngalandwa ngemnyama ukuthi lesahlahla lesiya sidinga uactivate ngomuntu oyitshitshi. Itshitshi linamandla wemvelo itshitshi linamandla okwenza into ukuthi zenzeka ngokwemvelo. Ngakho ngize yenza isiqiniseko sokuthi uthola umuntu oyitshitshi ngempela hayi umuntu uzozenza ngathi uyitshitshi uqambalana naye nje kanye fo awubili kaningi awuphinda phinde wenza ukuthiwa i-hit and run ngoba usumunye amandla akhe ngalandwa ngakhe emnyama uze amandla akhe ayoyisebenzisa lesahlahla sakho sempilo ukuze ukwazi ukuphumelela ngayo indlela ofuna ukuphumelela ngayo. Into ozobe sowenza ukuthi wena mawukhuluma lesahlahla lesiya uyimboza ngalandwa ngakhe emnyama owayithola etshitshini uyivuselela each and every month ukuthi unenyanga nenyanga kumele uthole itshitshi ozolala nalo nyanga nenyanga kumele uthole itshitshi ozolala nayo uzophumelela ngazo zonke izindlela ezahlukahlukene. Impumelelo yakho ngeke ifaniswe nalutho ayikho into ezokwehlula amandla akho ayolenganiswa kodwa kwesibhakabhaka. Uyakwenza lokho uma ngabe umfundisi uyakwenza lokho uma ngabe usomabhizinisi uyakwenza lokho noma umuntu okazana nje kodwa hayi usebenzele umuntu awukwazi ukuthwala bese bangifasa ngesandla somunye umuntu. Isona sakho sophefumula kanjani ngoba igama lethu ukuthwala sithi uthola umuntu ozokufaka phansi kwenyawo zakhe bese nawe iphakamisa kwethwale ukuthi ukuthwala. So mangabe usebenzela umlungu ngaphansi kwesandla somunye umuntu ngeke ukwenze lokho. Kumele ukwenze mangabe umholi noma umuntu ethile ozokwenza ukuthi ulunge enhloko estress esithile. Ngakho ke inyanga nenyanga uyakuvuselela ukuthi uthola itshitshi ozolala nalo. Wangalithola itshitshi lesahlahla lesasizofa. Asiniselwa ngamanzi siniselwa ngensila yetshitshi. So ungathi itshitshi sizofa lesahlahla lesiya sizofa lesahlahla lesiya masifa ukuba kwento zakho zonke ngamunye kodwa uqikelele ukuthi masilebele eshabalala uyalifuna itshitshi wena bese beshabalala uyalifuna itshitshi kodwa waze waphela isikhathi eside isihlahla sesifele sona sife siphele complete itshitshi ongalitholanga you die. Ufa kwakho awuko bakini nawe uyosebenzela abanye basemkhathini obumnyama ukuze bathuthuke ngoba nawe ukusetshenzelwa amatshitshi. So isithwalo samatshitshi uthola itshitshi inyanga nenyanga uqamalana nalo usuka ngalandwa ngakhe emnyama uphila wakho kulapha. Yeke nabe kakhulu ngoba sijulile ulevel 2 sifuna abantu abanesibindi ukey 2 I mean to say funa abantu abanesibindi. Mina njenganyanga amacala kwamanje ngizoma lapho ngithi ukhumbule inkinga nesixazululo uzithi benkinga usho khona ukuthi nesixazululo